Okay, namuntlha ku ta va ku ri video ya hina yo sungula leyi hi nga ta va hi karhi hi analyzer through ti-voice ta hina kusuka kwala ka channel ya hina ya Hosi ya Magasi. So leswi swi fika laha hikuva Mr Post a ku humese video leyi kombisaka leswaku Psychology i ta va ri ku humeseni one of the tracks leti nga ta va ti ri kona ka album ya Psychology yaleyi Mr Post a nga ku yimbeleleni kwala. Ku ya hi vunanga bya Xitsonga instrument leyi nga tirha laha hi leyi yi nga tshama yi humesa hi Skiza Boys va ri na Portugal, though team ya ya this guy Mr Post yi swi kotile ku va yi cinca laha na laha, mara loko mi karhi mi kota ku yingisela mi ta swi twa ku a ku yiwa kwini ku kopiwe that song ya va Skiza Boys liya ku swe le byaleni leswi endlaka hala swi hela kani a ku na vukati swin'wanyana sweswiya. So flow everything tempo hi yona yaliya lo chelachelanyana swin'wana na swin'wana lava va DJ Gift loko va karhi va deal na that song. Leswi ni tsundzuka loko Mr Post a ya tirha na vo DJ Gift lava nga kombisa ku vo DJ Gift i vanhu lava kusuka la khale ka music va nga good hi ku remix tinghoma to fana na ta vo Benny Mayengani or any hit leyi kotaka ku va yi huma ka Xitsonga va swi kota ku va va yi remixa va yi ba hi ndlela ya ku yi ri instrument ntsena ti-voice ti nga ri kona or va yimbelerisa mara ku ri instrument ntsena leswi vulaka ku Majita va good vhele hi ku kopa any song va nga swi kota ku kopa track yin'wana na yin'wana. So hi vona na sweswi ka album ya Psychology ku vuyisiwe nghoma ya Skiza Boys instrument mi ta yingisela ni ta mi tlangela swona kwala hinkwaswo mi kota ku va mi yingisela then mi ta judge from leswi mi nga ta va mi swi twini ka tinghoma teto timbirhi. If a mi se subscriber kombela mi subscriber la hina hi ta kota ku va channel yi kula yi ya emahlweni. Thank you.